Vendedor sira hahu Van Ramos iha dalang nini sira iha kapital Dili. Cada tina Igreja Católica e Monotoma celebra lorong importante Domingo Ramos no dar início à Semana Santa. Nuna e capital dele, vendedor sira começa a ona Ramos e dalang nini sira atau bere hetan rendimento ho sustenta na sira de família niang. Vendedor sira ne balung mai husi fatu ahi no balung husi darlau. No mas que la ho distância dok, mas benafati e vontade ho de levar Ramos la utir dalang atau ema bele sosa ho de bele hetang osang. Cada fanta lorong ida kan lorong importante, cada tinang ida kan dalam ida celebra atau celebra lorong Jesus ni yang mate no Mauritius. Jadi ida kan ami nudar komunidade ami Persija bukan itu kosan rumah lihusi Van Ramos ba Domingo Ramos ni yang. Sen la barak mabe sa tama ema barak leo galai. Jadi ami sa hetan $1 $2 ida ne peratus tenta ba minia vida Maurice de. Ono ba tempo tinang kotok nian tama ema ladom be hatene barak jadi ladom fan. Jadi ya ne falling. Agora na kay mahatene barak na. Jadi mainnya hasa hadaw sorti det. Sekarang ema hola sela hola daru ma tolok rai bel so edit. Ami aussi dar lau niam dun mai hok la ho kareta mai tung ya terminal lau ya terminal to mai tasi bunga so sawan hasa di dia ma lau to media ne mai tu descansan lo karak ma hong fa Ramos ni kan tina inda dalai dan emak kan sa ami tintina sa tomam fan ton emak ami fa tina inda dalai da ami fan helasan emak tambah loron da abannya emak kami di fan ambahan hari wan sira sekolah ni tambah asa wan naik hiran sekolah naik dua di sekolah masa buka perhari di sekolah ni de hemudet. Vendedor sira ne la os det ema bot me be ihemos la barki sira ne be mak ajuda sira ne família ho di bafang Ramos ia dalang nining nune tu dalang nini sira ia capital dili na kun ho Ramos ne be mak vendedor sira leba ho di hamrik tu dalang nini sira adere Jimenez Santina Simões GMN.